Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Dinamo je jučer na Maksimiru pobjedio Slaven Belupo uvjerljivim rezultatom 5:0 i time ponovo došao na -1 od prvoplasirane Rijeke. Dinamo je odigrao odličnu utakmicu, izuzev tih prvih uvodnih možda 10-ak minuta kad se osjetio malo grč i nervoza, vjerojatno uvjetovan tom pobjedom Rijeke prije same utakmice Dinama na Šubićevcu od 1:0. Pa vjerojatno onako mali pritisak i nervoza do tog prvog pogotka. Kad smo se onako opustili, onda je Dinamo krenuo u svoju prepoznatljivu igru, odnosno igru koju smo priželjkivali već cijelu sezonu i vrlo rijetko je dobili, ali evo jučer je smo ponovo gledali Dinamo kakav zapravo želimo i kako je Dinamo trebao izgledati cijelu sezonu, ali evo niz različitih nesretnih okolnosti i nespretnih okolnosti je doveo da to tako ne bude. No međutim, jučer je to sve bilo super i nakon prvog pogotka onog lijepog Luke Stojkovića se Dinamo opustio i krenuo onako igrat svoju igru opuštenije, lepršavije i mislim da nije dozvolio Slaven Belupu ništa konkretno. Dapače, u prvom poluvremenu Slaven Belupo nije imao nijedan udarac na gol. Dolazili su oni tu negdje u zadnju trećinu, to na početku prvog poluvremena, na početku utakmice, ali nije to bilo ništa konkretno. I Dinamo je do kraja poluvremena s lakoćom otišao na 3:0. Realizacije u utakmicu bila na fenomenalnom nivou, sve ono ozbiljno što je išlo prema golu je završilo u gol, svaka ozbiljna akcija je završila golom, pa i onaj offside Baturine, odnosno gol Baturine, a prije toga offside Sučića je bio pa je zato poništen. Tako da evo, doslovno realizacija je bila na fenomenalnom nivou. Ali i sve skupa, rekao bi, Galešić u obrani bio fenomenalan, imao tu asistenciju iz zadnje linije, skroz duga lopta za Stojkovića za 3:0. Samima što reći, nije nešto previše posla imao je nekoliko onako ispadanja i svojih onako klasičnih boljki, ali dobro, ništa sad prestrašno da bi ga morao izdvojiti kao nekog negativca u toj cijeloj lijepoj priči, tako da apsolutno to ne bi radio. Na kraju morao izaći zbog ozljede gležnja, čini mi se, ne znamo još koja je situacija s njim. Ušao je Leon Jakirović, odigrao dobro ti zadnjih 15 minuta, čini mi se da je ušao. Sigurno ništa se nije promijenilo u igri Dinama nakon njegovog ulaska, sve je do kraja odrađeno kako treba. Apsolutno moram pohvaliti Petra Sučića i Luku Stojkovića, ali možda najviše Petra Sučića zbog odlične igre i defenzivno i ofenzivno. Ona asistencija za Kulenovića kroz cijelu zadnju liniju, Slaven Belupa onako rasparao s tom loptom s očima za Kulenovića, ovo je fantastično realizirao. Pa onda taj gol za 5:0, za 4:0, pardon, pa onda ta pred asistencija za Baturinu, dakle začetak akcije išao preko njega s te desne strane i onako općenito odigrao fenomenalnu utakmicu. Isto tako i Luka Stojković, što reći, 2 gola, živ, rastrčan, dosadan protivničkim obrambenim igračima, sve ono što smo navikli od njega i jednostavno evo, nemam neku slabu kariku za izdvojiti. Drago mi je posebno da je Marko Rok zabio gol u svom 100. nastupu za Dinamo, a u ovom drugom mandatu Dinamo prvi gol za Dinamo. Znamo da su ga neki navijači uzeli na zub nakon onog derbija sa Hajdukom na početku sezone na Maksimiru gdje je promašio onu 1 ili 2 100% šanse. Pa evo, drago mi je da je danas uspio napokon zabiti i vidjeli smo koliko je bio sretan i on i njegovi suigrači s klupe, koliko su slavili i mahali mu i to je stvarno bila jedna onako lijepa scena za vidjeti. Tako da sam jako sretan zbog toga, odnosno zbog njega. Vrlo vjerojatno se neće ići u otkup njegovog ugovora, tako da se on vjerojatno na kraju sezone vraća u Cagliari. Ali bože moj, nikad se ne zna šta će biti, šta će
Zvone Boban odlučiti, jel? S obzirom koliko je minutaže dobivao u ovom drugom dijelu sezone i koliko ga se koristilo, onako nekako sam skloniji vjerovanju da ga se neće otkupljivati, ali opet kažem, ko zna, vidit ćemo. Bruno Petković je također ušao za njih 20-25 minuta. Ima odmah, pa mislim, i asistenciju za 4:0 da je on Sučiću asistirao, lijepo zabio. Imao još nekoliko dobrih proigravanja u svom stilu. Tako da mislim da svi oni koji su ušli su odradili svoj dio odlično i uklopili se u tu lijepu predstavu Dinama sinoć. Neću previše o utakmici sad analizirati, sve je jasno, 5:0, pobjeda čista ko suza. Kažem, Niko Galešić je bio fenomenalan opet i u obrani. U tom skoku, u obrambenom skoku, imao nekoliko odličnih dugih lopti proigravanja iz zadnje linije. To je ono što od njega možemo očekivati i mislim da on polako dolazi na svoju radnu temperaturu i da pokazuje da će stvarno biti pojačanje za Dinamo u obrani. Što nas sad čeka dalje? Čeka nas u subotu Lokomotiva na Maksimiru opet, gdje smo nominalno gosti, ali na svom stadionu. Nakon toga u nedjelju igraju Hajduk i Rijeka na Poljudu i tu nekako se moramo nadati da Rijeka neće pobijediti tu utakmicu, da će Hajduk uspjeti uzeti Rijeci barem bod i na taj način dati Dinamu prvenstvo u ruke, jel? Da ako Dinamo uspije pobijediti naravno na Lokomotivu dan prije toga i onda zadnji kolo sa Varaždinom na Maksimiru odlučivati o naslovu prvaka. Nadamo se da će biti tako. Rijeka u zadnjem kolu igra protiv Slaven Belupa, čini mi se doma. Tako ako Rijeci bude trebalo ta zadnja pobjeda za naslov prvaka, ja mislim da će to Rijeka prekopati teren i grad i stadion i sve da to ostvari. Tako da mislim da je zadnja šansa nekako da Hajduk uzme Rijeci bod na Poljudu. Što mislim da nije nerealno očekivati. Hajduk je, znamo da su se oni već vrlo vjerojatno i pomirili da neće moći osvojiti naslov prvaka ove godine. Po nekakvim izjavama i njihovog trenera i malo što pratim taj navijački dio. Tako da će možda oni s te strane biti opušteni, igrati svoju igru pa šta bude, pa će možda biti rasterećeni, što bi možda moglo donijeti nešto, jel? A s druge strane Rijeka ide na Poljudu u žarenu atmosferu pod pritiskom, imperativom pobjede apsolutnim, pogotovo ako Dinamo dan ranije dobije Lokomotivu, tako da bi mogla Rijeka tu imati dosta jedan psihološki puno veći teret nego Hajduk i tu vidim šansu Hajduka da ne izgubi od Rijeke. Tako da evo, nažalost još uvijek ne ovisimo sami o sebi, ali kao što sam rekao, moramo svoje obaviti i pobijediti sve do kraja, a Rijeka šta nam da, ako nam išta da. Pohvale još jednom Sandru Perkoviću na dobro pripremljenoj utakmici. Treba biti pošten i reći da je Slaven Belupo, odnosno Mario Kovačević, odmarao neke igrače za kup koji igraju u srijedu, dakle prva utakmica finala kupa sa Rijekom u Koprivnici. Tako da treba biti pošten s te strane reći da nisu igrali ono svojom najjačem sastavu, ali bez obzira na to ne umanjuje pobjedu i odličnu predstavu Dinama. I stvarno trebamo čestitati dečkima svima na tome i evo, okrećemo se daljnjim izazovima. Ja mislim da sam rekao sve što sam htio reći. Ako sam nešto zaboravio, napišite u komentare pa ćemo iskomentirati. I evo, stisnite subscribe tko nije, vas ne košta, a meni znači za rast kanala. Evo, do idućeg videa, lijepi vam pozdrav svima.